आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी आहानबदा मरुएबा पाव मणिपुर कुनिपान सुब सीनियर वीमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी लौरे ngangoom balana player of the tournament tare राज्यपाल अनुसुया उइके हाइरी राज्यसिदा हौजिक लेरिबा मुक्नबगी फिबम असि लोइसिनहन्दुना शांति हंजलनबा मियामना यानबा वारोइसिन अमा पुरकनबगी लंबिदा चंगसिलकले महिरोइसिंगदा इराय लाइबा मोंगदा लाइरिकी ज्ञान लहनबा पांदमदा ओजासिंगी ओइबा राज्य थाकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल पुथोपगी चांगदमनबा ngasi इम्फाल पांगथोक्रे गृह मंत्रालयना सिटीजनशिप एमेंडमेंट रूल्स लिसिंग अनि कुनमरी की अहानबा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ngasi मियोय 13 दा कुसिनकरे अमसुंग लोकसभा मिखलगी लेमौरिबा तांगकसिगी बोर्ड खोमगी थबक कंखटले मणिपुर कुनिपन सुबह Senior Women's National Football Championship for Rajmata Jijabai Trophy Lisingani Kulumdoi Kunmari Laure. Nongchu Bengal ki Kishore Bharati Stadium na ngasi nungtil sanakiba final match da champion karak oikraba Manipur na mamangi runners up Haryana bu Panjal Anishno da thoikibani. Manipur ki Panjal Singh adu match asigi humputare chuba minute ngangom bala devi na chankibani Anishiba Panjal aduna nongmai kapam Sibani devi na minute marfu humdoi chapa matam da chankibani. Final match thoibaga loinana Manipur na senior women's football ki champion oba kungamari dak sure. Championship asida goal 19 chankibi Manipur team ki captain ngangom balana player of the tournament tare. Championship asida goal 19 chankibi Manipur ki ngangom bala amasung railways ki yumnam Kamala Devi bu golden boot biduna ikai kumnaki. Tournament asida Manipur ki manager Bembem na khwaidigi pharaba manager oire. राज्यपाल अनुसुया उइके हाइरी राज्यसिदा हौजिक लेरक्लिबा मुक्नबगी फिबम असि लोइसिनहन्दुना शांति हजलनबा मियामना यानबा वारोइसिन अमा पुरकनबगी लंबिदा चंगसिलकली इम्फाल की मंत्री पुकीदा लेबा ट्रिपल आईटी मणिपुर सिटी कैंपस दा पांगथोपा ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर की अहुमसुब कन्वोकेशन दा सरुक यानदुना राज्यपाल हाई लेबागसिगी मफम क्यादगी लाकपा माइरोइसिंगना इंस्टीट्यूट असिदा असोएंगाम याउदना लाइरिक तमलिबा असि थागतनिंगाइनी राज्य सिगी माइरोइसिंगना ट्रिपल आईटी मणिपुर हांगलिबा बीटेक प्रोग्राम सिंग दा सरुक यादुना इंस्टीट्यूट असिना पीरिबा खुदोंग चाबासिंग लौनबा होनगदबने इंस्टीट्यूट असि अवांग नोंपोक लमदमदा मरुइना मणिपुर दा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लमदा रिसर्च की थबक हेंगदअन्दुना राज्य सिबो आईटी हब अमा ओहेनबा हाइबसिनी मांगनाई इंस्टीट्यूट असिदा एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्स हापसिनबा असिना विकसित भारत ओइबगी लंबिरोमदा चंगसिलकली इंस्टीट्यूट असिदा इंग्लिश सिंगनी कुनिथोइदा सुपनदगी नुपी महिरोई मरिखक लेरंबदगी हौजिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ता नुपी 58 तमलपा असि थागनिंगाइनी मांगनाई ट्रिपल आईटी मणिपुर महिरोई 459 तमदुना हौकिबा सही असिदा खुमांग यांगना चंगसिलगलिबा असि थागनिंगाइनी थोरमदुदा राज्यपालना महिरोई अनिदा गोल्ड मेडल अमदी महिरोई 55 दा डिग्री पीदुना इकाई खुमनबा उटकी लंबी लमजाउदा कोइसा चतुना लेबा मणिपुर की सगोल पोनी सिंबु मफम जाना लंपेल की ग्रेजिंग ग्राउंड दा होइजिंदुना असोय अंगाम थोंदना थंबगी दमक मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेना मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन की मेंबर सिंबु थागलकली सोशल मीडिया दा थगपा वारोल अमदा मुख्यमंत्री ना सगोल लोइरिबा सिंगदा मखोय की सगोल सिंग थबक सिनबा लोइरबा मतुंगदा लंबी लमजाउदा थादुक्तुना थंबगी महुता इबुदो मार्जिंग की पांगैरोम थंबदा लेबा सगोल सिंग की दमक खाक्तुना थमलिबा मफम नत्रगा लंपेल की ग्रेजिंग ग्राउंड असिदा थंबिदबा अपील तौरी All Manipur Working Journalists Union Amjugi Golden Jubilee Celebration की सरुक अमा ओइना यूनियन असिना राज्य सरकार की डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन का खुसमदुना नुमिनिनी की ओइबा मीडिया सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर स्कीम्स की थौरम ngasi इम्फाल की प्रेस क्लब ता पांगथोक्रे थौरमदा सरुक यादना हॉर्टिकल्चर अमसुंग सॉइल कंजर्वेशन विभाग की डायरेक्टर के देवरदत्ता शर्मा हाई सरकार पाइखलिबा स्कीम सिंग असि काननबा मियामदा यहोनबा होनबदा मीडिया की चावरबा थौदांग लई ngasi hogdokpa numiki anisuba session da Manipur da law singu chokhatnabagi damak Manipur Organic Mission Agency momana lawriba thogdangi matangda agency asigi project director Donald Sobomna wangangki thoromaduda ICAR Northeastern Region ki principal scientist Dr. IM Singh Amjugi President Bijoy Kaksing tabam saruk yaki media sensitization program asigi anisuba numita hangsit Imphal East Dilagi Thayong village amasung ngarian da leiba Thamram Tangkul village satuna mafam adugi lawmi singa unaduna wari sanagani paugi maraktana break ama
Manipur State Archives, Department of Art and Culture, Government of Manipur amadi National Archives of India, New Delhi anina khusamnaduna lakiba megitang taraturuk tagi taratarek fauba 2 days workshop on records management amadi archival awareness program ama Kaishampata laiba Manipur State Archives ki complex ta pangthok sagadori yaubiningba singna akupa marol gidamak office asida lengbirakuna khangbiba yagani Paugjen Jariba, Deputy Director, Manipur State Archives. Tabiriba Pawasi Akasvani Imphal Degini. Mahiroi Shingbu Irai Laiba Mongda, Lairiki Gyan Lehna Bapandamda, Samagra Shiksha State Implementation Society Manipur na Sinduna, Rise Thaki Teaching Learning Materials Lisingani Kunmari Mela, Babupara Imphal Laiba Samagra Shiksha Elementary State Project Office Ngasi, Pangtokre. Thorom the Wangang Mada State Project Director Su Oriba, Education SK Director, Laisram Nandakuman Hai, Hauziki Chakolagaba Matam Asta, Lairik Tagi, Mahiroi Singa Lairik Tambagi Mahuta, Teaching Learning Material TLM Seasonaduna, Angang singda loksing gyan lehen bahay basi yam namak tangay padaba oirakli. Mangnay angang singda sel isang changdana hena lairiki gyan lehen na bohona bada TLM yam namak darkar oirakli. Adumoy namak rise sige semilon gi pibam yeng laga sarkar gi school singda kaithel da phangba atang ba TLM piba ngamdabana oza singna sel changdana TLM sanaba bibak asina thorang kya paikalakmani mangnai lairik khaktadagi loksing gyan lobagi mahuta sana khonabagi polam sing sizinaduna angang singda lairik tambibana tung koina ningsingduna lehogani angang ama phonana sembada family is the first institute of a child Ozasina dan textbook tegi ta kanda haibang nambani ha wakhlon do subject madugi matam duna tre tuan innovations tegi mayam amar learn to be tabidu at the same time masai anang da pi da ba ta ka da message ti ama aduga leiba materials in yam expensive boy ba so purma ta su provide to bang namda ai koi gi manipur gi government schools in the leiba ozasin hai teaching learning material to TLM sabagi ideas di kaya ito water na layan. Tabu-tabu, ay kung yung platform mo sembiraga, o sa amagin knowledge to, ato pa school amang share to ng kanda ultimately, angang kunong tayo, hunong ang ganing ay wakalong na set level, FLN, teaching learning material nila ase, kasi pangpuksan. Thorom saruk yakiba Education SK Commissioner Aisgyan Prakash na hai angang singbo atuba matamda lariki loksing gyan lehna bohona bada asigumba teaching learning material asi yam namak tangay pade masina angang singda irailay na kangan bada hena kudong chagani mela sa zonal level singdagi kangalaba makok mathang amasung ahum suba tarba oza singna competition asida saruk yaki maduda punna stall ni furom hangki Manipur Sarkar ki higher secondary school singi lisingani kunithoi da regular takraba hana contract basis da lairamba lecture singi tolop atuba matamda pitok pinaba dabi taksinduna lecture sing asina ngasi Raizagi Education SK head office so launching kre English singani kulumdoi dagi installment ahum tokna tolop pigani haina sahi asigi April 10 da order thokrabasu haujuk phawba pidana leire haina lecture sing asina pendaba phongdorakli Thasigi mangada len yawa akan manonglay nuksina yum kaya amangata toondna awa ananang kraba myoy singidamak sarkar na tengbang pigani haina lauktoki ba adu atuba matamda phangan biu haina Thawbal jilagi awa batara basingna sarkar gi puning singsilakli ngasi wangjing da pangtopa pawgi mifam amada nonglay nungsit aduna mangta kraba myoy amana hai wangjing lamding uyal wangbal amasung khangaboki miam nonglay nungsit aduna maram oiduna khamthengna awa ba mayoknare sarkar na awa batara basingda tengbang pigani hai krabasu haujimaki oina karigumba polam amata pangri maramaduna mari leina basina atuba matamda tengbang polam sing phangan biu haina sarkar gi pungning chingsilakli Council of Higher Secondary Education Manipur na lawba handak sahi gi class 12 parikha haidopada Kaksing gi indoor stadium da hangliba relief camp da leiriba mahiroi ahum first division je yaurakle mahiroi ahum asina class 12 parikha da first division yaurakpada relief camp asigi managing committee for peace and social harmony na thagatpa phongdorakle Punjab ki Ludhiana da laiba Guru Nanak Stadium da chathariba AIAF Junior League ngasi sanekiba group bigi final rig round da Tidim Road Athletic Union Trau FC Madras ki makuta Panjal Mapan Sinoda Maithi Haure Amaromda stadium asa sanaba FIFF Under 17 Youth League ta Classic Football Academy na Dempo Sports of Gawabu Group D ki final round match da Panjal amasung da Maithi ba pikre Classic Football Academy ki Panjal adu sanabagi humfu mapan suba minita oinam Donald na chankibani
Artificial Turf Ground Lamlong Thong Hong Sathari Sahi Taratri Makagi Khelo India Girls Football League Ngasi Sanakiba match ta Eastern Sporting Unina Kuman FA bu Pansil Mapan Sinoda Amasung The Young Welfare Club na Youth Welfare Club bu Pansil Ahum Sinoda Toiki Football League match asigi aroiba match hayeng ground asimaktada ICSA Amasung FCI Sanargani Humbutaruk Suba Subroto Club International Football Tournament ki Under 15 Boys ki ngasi Bisnupur Minister dum sanaki ba final match ta Ulo Government Model High School na TG English School ba Panjil Mari Ahumda Maiki ba Pikre Tournament asigi sahi tarate makagi final da TG English School na Pinjabati High School Wangu ba Panjil Ahum Sinod Toiki Ahan ba Kaksing Tabam Kunjabi Sharma Memorial League Kam Knockout Kendra Wise Kang Tournament Lisingani Kunmari ngasi sanaki beda Puthiba Kangkuna Hangang Kangkut po Panjil Tarahum doi Tarada Toiki Hayeng Nambol Kangkut ka Thongju Kangkut ka Sanaragani Paugi Maratana Break Ama NABH Panglaba AOI Babina Specialty Hospital Asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine Laying Bagi Khudong Chaba Pizari State Asida Ahanba Oina Thyroid Cancer gi Iodine Therapy Haubaga Loinana Cancer Khangdok Naba PET CT Scan Lairaba Hospital ni CMHT PMJOY Card Paiba Amasung Government Employees Singisu Laying Bada Khudong Chaba Pizari Dr. Singna Tumor Board Phamduna Anaba Singi Laying da Chawna Mating Pangli Akupa Marol gi Damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Kabaisoi Imphal East Tanabio Akasbani Imphal Pau Tabiri Kendra ki Home Secretary Ajay Kumar Vala ngasi Naidiri Leba Myoy Taramarida Citizenship Certificate Entokre Certificate Panglaba Myoy Singadu Afghanistan Pakistan Amasung Bangladesh ki Laktuna Bharat Lairiba Singni Sahi Asigi March ta Citizenship Amendment Rules Semlaba Matungda Ahan Boina Griha Mantraloyna Tharang asi Lokatpani Makoi Singasi Inkumja Lisingani Tara Marigi December gi Bharat Sanglakhiba Amasung Bharat ki Citizenship Pibinaba Darkas Tharakiba Myoy Singi Maratigi Khangalaba Certificate Sing asi Pikibani Mga Suba Sangai Trophy Veteran Football Tournament ki final lakliba nomaijing numita sanaragani final Singamathak Imphal laiba CYLC ground da Basai Thamaiban amasung Upsat Lilong Sajing sanagani National Sports Academy Kumalapak Sports Complex Imphal Academic Session Lisingani Kunmari Kunmangagi oina Class 6 da Ming Chanabagi as verification amasung medical fitness test thasi kundegi kunmari phawa pangthoklangani hari Akupa Marol Academy asigi notice board gi khangbayagani Manipur Amateur Kho Association Miyang Makada Imphal East Kho Association Amadi Paurabi Development Committee na kusamna numit kunigi oiba summer Kho coaching camp ama ngasi Lainingtho Putiba Community Hall da hogdokre Manipur ki badminton sanaroi Maisna Mairabaluang Thailand Open Badminton Nupagi singles round of 32 changkre Bangkok ta ngasi sanakiba match amada mahangna wall number 9 Bharat ki IS Pranoibu kunma thui taramapan kun taranipan da maiki ba piki mathangi round da Mairabana wall number 54 Denmark ki Medas Christopherson ga sanagani Indian Premier League IPL cricket ngasi Rajasthan Royals ka Punjab Kings ka Guwahati ki Barsa Para Stadium da housing haki mamang da hokre Rajasthan Royals housing point taratuk phangduna anisuba mafam da lairi aduga Punjab Kings ti play off tagi laihore Lok Sabha Mikhagi Lemoriba Tangkak Manga Suba Taruk Suba Amasung Tere Suba Tangkaki Board Kombaki Tabak Kamthena Kale Pradhan Mantri Narendra Modi na Maharashtra gi Dindoria da Pangthopa Mikhagi Mitin Amada Saruk Yaradun hai Haukiba Sahitara asda NDA Sarkar na Lebak asigi damak Taukiba Tabak miyam na Khangle Bharat pu Biksit Bharat oinabagi damak miyam na Sarkar asibu Thajaba Thabinaba mahangna appeal Tauki Griha Mantri Amit Shah su Orissa gi Katakta Pangthopa Mikhagi Road Show Amada Saruk Yaki Aroibada Maroiba Pau Manipur na Kunipan Suba Senior Women's National Football Championship for Rasmata Jijabai Trophy Lowry Ngangom Balana Player of the Tournament Tare Raijapal Ansha Weekend Hari Raijasta Hogsik Lairiba Muknabagi Pibam Asi Loisin Handuna Santi Hanjalanaba Miamna Yanaba Warusin Amapuraknabagi Lambida Sangsilakli Mahiroi Singda Irai Laiba Mong da Lairiki Gyan Lehenaba Pandamda Oza Singi Oba Raijataki Teaching Learning Material Putopagi Changdamnaba Ngasi Imphal Pangtokre Griha Mantraloyna Citizenship Amendment Rules Lisingani Kunmarigi Ahanba Citizenship Certificate ngasi Myoy Tara Marida Kusinakre Amasung Lok Sabha Mikhagi Lemhoriba Tangak Singgi Board Kombagi Thaba Kangkhatlakli Paulo Jale